ngasi phong tongan tongan masi fongsing amasum thokiba thawdo wathok digi maroibi ipauk khongasaraga manipur top channel gi mekeri gi myamna thamsigi ahamnada social media digi lokhosabi yamna thajane ngoiba pawng tangana amasum lebuk thibu pawng tang thamjaramge ngasi ayuk oripok thokiba lebuk thibu accident ami yoyama lekidra hari myampun anoba update ngamina sene channel sugi mekeri gi myang famna thamjari atopa nuwaitaba pawmana Myanmar gi monastery amada Buddhist lainingba ahum yauna miyoi kungani hatkre Myanmar gi khathang san state ta leiba monastery amada thangjanumita Buddhist lainingba ahum yauna miyoi kungani thoi nongmaina kaptana hatkre agency gi report matungina military lainga ki mayokta leibasingna madu army na sathiba misam sing paktakna hatgi thawdokna hairi monastery da sathiba mihat adugi matangda local lalhaubu group sing amasum military lainga anina amana mabu maral sinari spokesman Janmin Tuna agency da haiki madudi government force na security ga mari lainana hek thungkhibaga current nationality defense force KMDF amasum atopa rebel group ki miyoi sing nanin village ta sangaki terrorist group sing adunu khunja kharaga nongmaina kapki amasum miyoi ke hakki miyoi ke amana aso open nang ki haina military lenga ki spokesman sina phungdoki mangna makhata na phungdoki bda Kha thangba san state ki Pinlong region da lainga ki tourisinga rebel fighter ke khothona khiba werabasu madura misam amata misimina thokiba leite CNN gi matungina KNDF na piba thawdo odu gi video amasu photo singda nannin monastery gi akoibada Ashiba sang kunga matai pairaga leiboki Ashiba kya civilians visual sing set pamadi hakchang na numaina panbagi mafam kya leki group aduna piba video aduda monastery adugi wall sing nomai maruna pan khibagi ahomba kya upa phangki asi baksang sing adu monastery adugi wall sing mayokta amaga lonchinaraga paikhatlaga leiboki Dr. Ye Jaukhau amagi postmortem report Buddhist lainingba ahum yauna miyoi kungani thoi adu automatic khulai sing sijinaraga anakpa range tagi kaplaga hatkibin haina panaki waki report matungina Makhatari badi Ashibaksang singaduda military uniform equipment amasum ammunitions yaram davana miyoi singadu misam singi haibasi khamangami postmortem report adugi copy ama agency ta spiraki KNDF amasum Myanmar gi military animagna mphamaduda khothoknaki haibasi yaki tagomsum monastery aduda miat singadu pangtokhraba matungda massacre adugi matangda amaga tayona buwapum sing phongdoknaraki KNDF ki spokesman Philip Saw ongna CNN haiki madudi Mars taraga matuida Brahmis military na Buddhist laining ba ohmam sum taraga mapan nungmaina kapton hakki aikhoi gi troops sing Mars taraga ni thuida mapan madura thungki amasum makoina Ashiba sang sing pukhi hauki ba sayolda nannin village kan naknaba mapam amada local lalhobu group sing amasum Myanmar gi military gi marakta kana khuthokna khibani yamdraba sayol aniro mapam madura khuthokna rakhi haina supanari Nakalani gi lan aduda nannin gi paktaknana mi hatpagi thawdok thokpum namadi akoibada leiriba structure samaram su maitharamki human rights violations sing record toriba organization am oiriba Myanmar witness na mafam adugi akoibada leiriba phibam sing utliba satellites image sing verify tawkhian su pausna makhatana su phungdorakli Makasa tarak poina to papawamna Lok Sabha Mikal 2024 Mamta Banerjee amasum Akhilesh Yadavna Congress yaudana satminabada yanaba purakre mathang saida pangthokadariba Lok Sabha Mikal opposition da leidiba party sing amata oina satminaduna BJP maithiba pinabu wapum kya hawdoknaraklingai mar asida Congress yaudana Mamta Banerjee amasum Akhilesh Yadav ki party na puna thabak tawminanaba haina yanakhibaga loinan lakliba March kungohomdoida Biju Janata Dal gi sipsu oiriba Odisha gi Chief Minister Nabin Patnaik su unaduna hiramasi gi matana wari sanaragani hari Trinamool Congress ki MP Sudip Bando Padian hiramasi ga mari lainana phungdokibada London da pangdokibada thoram amada Congress ki MP Rahul Gandhi na wapum khra phungdokibadubu khulai oina BJP na sejinari Congress pu khulai oina sejinaduna BJP na parliament mi phab yaithokna bu honari Maramaduna BJP amasung Congress Party and opposition the Labour Party singna sapmanaba miyeng de yengani Trinamool Congress amasung Samjawadi Party ani puna satminare haiduna third Franama CMG wakhalon di lekti makhoi gi panamdi BJP bu maiti ba pina bu honabani amaram da Rahul Gandhi na lale haizatri pawo BJP na marai tawduna leigadori haibasi khudimak na khangnara bu wapum amane hairi maana makhata na phungduki bida West Bengal gi Chief Minister su oiriba Trinamool Congress ki Supremo Mamta Banerjee na thasi ki kungo homdoi Odisha ki Chief Minister Nabin
Fight Night su unaduna mathang saida pangthokadoriba Lok Sabha mikalda puna sapminanabagi wari sanaragani. Opposition da lariba party ahum asina puna thabak tawminarabadi soidana mai pakpa ngamgani hairi. Mamta Banerjee ga unaraba matung Akhilesh Yadavna phungdokhibada center da ruling party oiba BJP na CBI ED amasum IT bu makhoi khulai oina sejinari makhoina central agency sing thajindana ot nairamba kaya BJP da yakhre BJP da yakhraba matung CBI case sing kakre adomainamak BJP gi thawong sin aikoi bu ki hanmadi ngamloi haiden su pausna makhatana se phungdorakli Makasa tarak po na to papawamana Miyoi bigi no mugi punsi role science asaba mari lainai bisorjit Miyoi bigi no mugi punsi role science asaba mari lainai science lairam drabdi mikalamatigi technology su lairam loi hana Manipur Science and Technology Councils mastik amasum bara sarkar gi bigyan prasar BHP DST na sindurang si kumalam pakta liba youth hostel da pangthokiba hands on science Chemistry for Science Teachers of Hill District of Manipur Haisida Numit Humni Satagadava Residential Training Workshop Hogdopigi Thoramda Science and Technology Minister DS Bishorjina Fondokre Singi District Sing the Ladiba Science ki Oza Singi Workshop Hogdopigi Thorama to the Sipcase Ohiba Minister TS Bishorjina Makhatana Hakivda Mahiro Yamana Science Subject Tamningbiki Wakalonasi Oza Sing the Ladic Taki Tambibiki Makapoli Haiduna Asigumbo Wakalonasi Horak Liba Angang Singda Lehanaba Honaba Matoktai Amaromda Lamda Masigi Singi Kunja Singi Marakta Medical Science ki Lamdadi Doctor Kalikre Adubu Technicals Engineering Singoinadi Masingyana Letri Masi Singi Miyoi Singna Science Subject Mai Onsin Wat Padagini Maramaduna Leva Ama Sakona Bonabada Science Puhena Sakot Hanabagi Tangai Fadabale Hainasu Minister Makatana Fundoki Taramaduru Science and Technology Commissioner M. Yaskul IAS Science and Technology Director Homila Hongray City College Kolkata gi Professor Dr. Arindam Rana Amadi Mostek Director Dr. L. Menaketan Susaryaki Tharamaduda Mastek Director Dr. L. Maniketana Fungdokibita Mastek na hiram kya da hokibasai kun muktagi ngasi phawbal leptana program kya gi excitement phangdunu lakli mayamadu gi manungdagi education sector education gi mari lainana amadi education gi pulaga joint work oina pangthokminanabagi program khara su lei haki Mastek na pekhaliba program dagi capacity building gi saruk ama oina training workshop Science Congress kaya pangthoktuno lakli capacity building gi saruk ama oina jati gi residential training workshop asi pangthokpani Science tamba matamda experiments topusangi experiments yaudrabadi science tamada apung phadi experiments taunabagi damak laboratory amasum equipments darkar oi school gi thakta lediba satra singi damak tadi sel isang sang dana irai laina phangba material siznaraga asambe experiments sing pangtoktuna satra singda science tambi bi yai haiba team da base toroga ngasi gi training si pangtokpani Namid humni sa thakaduriba training asigi manungda yamdrabada experiments kundagi kunthra phawgi marakta perform tawnaba plan tawri training asida saruk yari oza singna masigi experiments sing asi thawayawna honabiraga madudagi phangba knowledge adu school gi satra singda tambiba matamda sijinabiraga yamna innovative oiba teaching method adu oiba ngamgani haina sumakna makatana phongdokhiana su pausna makatarakli Makasa tarakpoina to papaumana Putin arrest warrant pikre International Criminal Court na Russian President Vladimir Putin bu arrest warrant pikre na so official report amagi matungina fongdorakli Ukraine sa thariba lana sida war crime sa thayana maral siraduna Vladimir Putin gi mathakta International Criminal Court na arrest warrant issue tawkibani nakala maromda Russia gi makeri gi International Criminals Court na piriba arrest warrant issue du wan thuk leitaba mani haina kana yaning da boikre Russia na di makogi lanmi singa tamtiba thawong sa thayhabisi akan mamong yaning da boikre Ukraine Russia na sa tharikiba landashin bagi thawong si sahi ama mapung phazilakli ICC na Putin bu unlawful oiba activity sa tabaga mari lainana singnabadagi arrest warrant du issue tawkibani haiden su pausna makhatana palakli atopa pawmana China gi President Xi Jinping na Russian President Vladimir Putin ga thangsayol Moscow do unaduna wari sanaragani swaidi China gi President Xi Jinping na mathang sayol Russian President Vladimir Putin ga mathang sayol unaduna wari sanaragani haina official report amagi matungina fongdorakli Kremlin gi mekedi gi fongdorakibata lusingba ani asina unagadoriba sida maru oina partnership amadi strategic cooperation gi matana khanani nagani Russia gi ally oiriba China na Ukraine na thokliba lana si lusinana bagi tamakta proposal ama
पुथोरख्रब मतुंग तारकपद जी जिनपिंग खोंगसत असि पांथोकदौरिबनि वेस्टर्न की लेबाकसिंगदि चाइनाबु रशियादा लानि खुचु खुलाइसिंग पिसिंदनब सक्सिन वरोर पीरी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग रशियादा खोंगसत पांथोकपासि यूक्रेन रशियाना लंदासिंग्रब मतुंग तारकपदा अहानब खोंगसत ओइरगनि मांगना पुतिन गनिंग थुकाब नुमिता लंसम समिनरगा लेबापोप नुमिता मखाताना वरि सनगनि फॉरेन मिनिस्टर की स्पोक वुमेन हाइकिबिदा चाइना यूक्रेन की वरी सिगी मतांगना शांति की वरी साननब होनाबदा मरुएबा कंस्ट्रक्टिव रोल अदु लौगदबनि यूके की प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की स्पोक पर्सन हाइकिबिदा चाइना यूक्रेन की सोवरेंटी हंजिन हननब होनाबदा थौदांग लौरिबा मसिगिदमक्तसु तरान पोकली चाइना की प्रेसिडेंट जी जिनपिंग रशियादा खोंगसत पांथोकलिबसि मरुओइना रशिया की सपोर्ट तौइ हाइबगी सिग्नल अमदि ओइरि पुतिन जी जिनपिंग मालेम की लेरिबा वाखलोन असिदा चप मानना शेयर तौरी हौखिबा चहिदा लुसिंगबा अनि असिदा मखोइगी पार्टनरशिप असि लिमिटेड लेतबा मोंग अमदा संगसिनगनि हारिबनि हौजि फावबि ओइनादि चाइनाना रशियादा लानि खुचु खलाई पिसिनबिगी वाफमक्ति लेत्रि अदुबु यूएस नदी चाइनाना रशियादा लानि खुचु खलाई सिंग पिसिननबा थौरांग तौरि हाबिगी वाफम अमा फोंदोखरबनि रशिया अमदि चाइना की मरक्ता पार्टनरशिप डिक्लेयर तौखिबसि मरुओइना जूनियर पार्टनर की बोल ओइबिगी थौंग असि हेंगलक्लि चाइनीज गवर्नमेंट रशियाबु हुमनुना पुखिबि याबिगी फिबम अमा मयोनरि चाइनाना मिसंग मिखाइ नाइदबा अमा ओइ हाइना क्लेम तौदुना रशिया अमदि यूक्रेन की मरक्ता थोकलिबा लान असि लोइसिननबा होनबदा पुक्सेल सेंगना ब्रोकर अमा ओइरकनि हाइबिगी थाजबस थमलि निंथोकाबा नुमित चाइना की प्रेसिडेंट जी जिनपिंग रशिया की व्लादिमीर पुतिन के उनगदोरिबसि यूएस ना इराक लंदाखिबा कुनसुब सही की निंगसिंग थौरंग मरी लेनगनि अमसुम रशिया अमदि चाइना ना मतमदुर इराक यूएस ना लंदाखिबदुगी मयोक्ता लखि चाइना ना मरुएबा डिप्लोमेटिक कुओमा सगोलदुना मिडल ईस्ट की येंगथिनदुना लैरिबा लैबा ईरान अमदि सऊदी अरेबिया की मरक्ता डिप्लोमेटिक ओइबा मरी लेननखिबनि नकलमरोमदा चाइना मिसंग मिखाई नाइदबा अमा ओइ हाइना क्लेम तौदुना रशिया अमदि यूक्रेन की मरक्ता थोकलिबा लान असि लोइसिननबा होनबदा पुक्सेल सिंगना ब्रोकर अमा ओइरकनि हाइबिगी थाजबसु तमलि निंथोकाबा नुमित चाइना की प्रेसिडेंट जी जिनपिंग रशिया की व्लादिमीर पुतिन गा उनगदोरिबसि यूएस ना इराक लंदाखिबा कुनसुब सही की निंगसिंग थौरंग मरी लेनगनि अमसुम रशिया अमदि चाइना ना मतमदुदा इराक यूएस ना लंदाखिबदुगी मयोक्ता लेखि चाइना ना मरुएबा डिप्लोमेटिक कुओमा सगोलदुना मिडल ईस्ट की येंगथिनदुना लैरिबा लैबाक ईरान अमदि सऊदी अरेबिया की मरक्ता डिप्लोमेटिक ओइबा मरी लेननखिबनि नकलमरोमदा चाइना ना मिसंग मिखाइ नाइदबा ओइना हाइना क्लेम तौरिबा वाफम असि माइकै खरगिदि यानिंगदु पोलि चाइना ना रशिया ना यूक्रेन दा चाथरिबा लान असिगुम्बा ताइवान लंदानिंगमिगी अपाम लैरिबनि हाइबि वाफम सफोंदोक्लि चाइना ना नेशनल सोवरेंटी बु इकाइ खुमनदुना शांति के नेगोशिएशन चथनबु वाफम पुथोक्लि अदुबो हाइरिबा पॉइंट 12 की डॉक्यूमेंट अदुदा रशिया ना यूक्रेन लैरिबा लानिमिसिंग हांदोकदबनि हाइबिगी चपचाबु वाफम दिपंदे फेब्रुआरी थार यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ना हाइकिबदा मांगना जी जिनपिंग उनबा पामी चाइना ना रशिया दा लानि खुचु खुलाइसिंग सप्लाई तौरक्लोय हाइबसिदा मांगना सेना थाजबले हाइदि यूएस की मीडिया ना पिकिबा रिपोर्ट हाइरिबदी जी जिनपिंग ना प्रेसिडेंट पुतिन गा उनरबा मतुंग तारकपदा जेलेंस्की का टेलीफोन वरी सनगनी हाइबगी थाजब वाफम फोंदोखि अदुमैनमा हाउजिंगमा की ओइनदी वाफम मसि कन्फर्म तौदरी यूक्रेन की मैकेदिगी सुवारी साननबगी थबगासिदा कना तक्सलिबनी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ना मॉस्को रो खोंगसत पांगथोकदोरिबा दु रशिया की मरु मपांगसिंग लै हाइबदी मालेमदा उन्ननबगी खुदम अमा ओइरगनी हाइबसिदा यूक्रेन सेना थाजबलै चाइना अमदि रशिया लेबानी असि यामना नक्सिना तिन्नरिबा मरु मपांग ओइबा लेबांगनि चाइना की फॉरेन मिनिस्टर ना थांगजनमते यूक्रेन अमदि रशिया बो अथुप मतमदा शांति की वरी साननबा होनबा वाफम तक्सिनबा लैख्रबनी हाइदेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली लोइसिलकपोइना तोप पावमना सिसोदिया की मयोक्ता सेमजिन सजनबा वरी नतना करिगुम्बा प्रमाण मत फंगद्रे रगब सदा एएपी की सीनियर लीडर रगब सदाना ngasi सेंट्रल प्रोब एजेंसी ना सेमजिन सजनबा मसुम दिल्ली एक्साइज पुलिस का मरी लेनबा मनी लॉन्ड्रिंग केस ता फाजिनख्रबा हानगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनी सिसोदिया बस ओननबा तौबा नतना करिसु प्रमाण फंगद्रे हैन फंगदोख्रे पांग हाई ईडी ऑफिसर सिंगमा की निमित 3 की रिमांड मतमदुदा सिसोदिया दा पुंग 5 सुबना वांग पांगतोखि प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा वांगांग लदुना सदाना सीबीआई अमसुम ईडीना सिसोदिया की मयुक्त की करिगुम्बा प्रमाण मत फंगबा ngamdre अमसुम महा बीजेपी की लमन खुमबगी पॉलिटिक्स जेल थमजिनबने हैन क्लेम तौखि
BJP na AAP da akiba pokli amasum makoina political group laman kumba ama satharakpa horakli CBI amasum ED na mani Siswadia gi mayokta evidence amata phangdre makoina ma ki mayokta asyemba wari sing khak puthokli CBI na Siswadia bu remands lauthaki ma ku wong pong toki masum ma ki mayokta karigumba evidence amata phangdre haina su sadana haki ED na Siswadia bu Mars mapanda Tihar jail dagi faki mafam atuda mak Central Bureau of Investigation na sahi English ngani ga kungi mathoi dagi ne kungi ni thugi dama CM ki ba housing satna khidraba Delhi excise policy implement tauba masum CM da senja thumja taubi haba maral fazin ki bani enforcement director ina maki custody gi matamadu numit tari ni amaga sangdok piyo harakpa dagi ngasi Delhi ko na Sisudia gi ED gi custody gi matamadu atop numit manga ni magasu sangdok kriswadi ED na kota Aruba information khara phangle masina maru moirga Sisudia gi custody asi sangdokna ba taksilak pani amasu mahaka case asida sinari ba mi khara ga pau fogdo fogzin tawnaram gani maki email data amasu mobile phone do hausi forensic oina nainari haikhen su pausin makatana su phongdorakli ado hausi ko nadi miam pau su matang se lusinjarage amasu miam puna no update nga mina sene su snel su gi meke degi miang ifam da makatana tamjari